Food Safety Standards Authority of India has made a notification, and the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food products. When you convey benefits, you should also warn people of side effects. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. The sickle cell anemia, thalassemia, यासारखेल्या लोकांनी हे तांदूळ खावपाक जायना हाच्या बद्दल आमी अवेअरनेस क्रिएट करता आणि इफ तश्यो जर केसीस आमकां फायंड आउट जाल्यो जो कोण फ्री राशन व्हरपी ताणें जर स्पेसिफिकली मेन्शन केलें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट वील टेक केअर एंड वील प्रोवायड देम सेपरेटली फॉर दॅट पर्टिक्युलर रेशन कार्ड होल्डर. अदरवायज आमी जर जनरल तुमी म्हणटा तशें करूंक लागत न्ही हांगा एक आनीक पयशे करपाचें सुरवात जातलें. तुम्ही जाणात ते आमचे लोकल रायस आहात ते स्पेशली उकडे रायस इज व्हेरी गुड, व्हेरी हेल्दी. Why do you withdraw that from the market? Why don't you keep that also through the fair price shop? पण आमी मदीं प्रपोजल हांवेनूय एकदां धाडून दिल्लो तांकां की आमी उकडो रायस प्रोक्युअर करता तुमी ताजो आमकां प्रायस ती कळ्ळें करा बट इट इज नॉट एफोर्डेबल. पयलींच थंयसर लोक सोसायटींतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात हा किंवा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून.